gucira umugani muganika wegamanya amabanga mu mabondo yemera abantu. Je sais pas comment je peux appeler ça, mais d'après moi c'est de l'eau. C'est comme l'eau de la rivière. Reka mbwira abadamu bose ko iyo nyanja Imana yayituremanye twese, ati kuko niwo munezero niwo mutuzo Imana yaremeye abagabo bacu. Reka mceceke aruza sekito isi hano Mwana umugabo akagira rutaro nawe then umukazi yahenzura umushija yabura yagumana yekorati garuka yanyara Ararakaruka mese nk'akabuto urona kabuto. Uramwumve muhamyamirera umugabo ukatsa imirishyo imigomo ikirangira mu mihora y'amatako. Faut que le vagin vibre quoi. Voilà.